Ekitabo kya Nabbi Isaaya eshura 55 oburanuke bw'abarikwikiriza Ruhanga. Imwe mwena abainirho mwije aha maizi, kandi otiine mpiiha aije agure arye, mwije mugure vinyo n'amate ahatari kuha mpiiha, ahatari kucwererana. Ahabw'eki nimuheera empiiha zanyu ebitari by'okurya n'okuhendekera ebitari kuhaazya. Mumpurire mutiireho omutima mubone kurya ebirungi, amagara ganyu gashemererwe birimu ebishaju. Mutege amatu mwije ahari inye, muhurire amagara ganyu gabone kugumaho. Nanye ndyaragana nimwe endagaano etarihwaho, nizo mbabazi ezitarirugaho ezi naraganiise Dawudi. Reeba, mugizire kareebi aha mahanga kuhama ebyangye, kuba omwebembezi kandi omutegyeki waago. Reeba, oryayeta ihanga eryotakamanyaga, kandi amahanga gatari kukumanya garyakwehongyera aha bwa Mukama Ruhanga waawe orikwera wa Isirayiri, ahabw'okuba akuhiire ekitiinisa. Musherure Mukama nakiboneka, mumutakira kiri hiihi. Omubare ky'omuhanda gwe n'otakiriire arekye ebiteekateeko bye, agaruke ahari Mukama abone kumusaasira aha Ruhanga wiitu, ahakuba naija kumusaasirira kimwe. Mumanye ngu ebiteekateeko byangye tibyo biteekateeko byanyu, n'emitwarize yanyu tiyo mitwarize yangye, nikwo Mukama arikugamba. Ahakuba nk'okwigururira ahaiguru okukira ensi, nikwo n'emitwarize yangye eri ahaiguru okukira eyanyu, n'ebiteekateeko byangye nikwo biri kukira ebyanyu. Ahakuba nk'okwenjura naryo birika biruga ahaiguru bikagwa, bitagarukeyo kureka bikiitirira itaka, bikariretamu okutooka n'okumera. Omubibi bakabona embibo, n'omuri bikamuha ebyokurya, nikwo n'ekigambo kyangye ekirikuruga omu kanwa kangye kiriba. Tikirigaruka ahari inye busha kureka kiryahikirize ebindi kwenda, kigira omugisha omuri ebyo binkitumiire. Ahabw'okuba muryashobora n'okushemererwa, murigeyo mwebembirwe, mwine obusinge, enshozi n'ebungo biryateera akaari, byeshongore omu maisho ganyu, n'ebiti byona eby'omwishwa biteere omu ngaro. Omu mwanya gw'amahwa haryameramu omuberoshi, n'omu mwanya gw'emikwatangwe hameremu omukadasi, kibe ky'okwijukiraho Mukama, akamanyisa kataruhwaho ebiro byona.